بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رور ماما، أنا رور بابا، أنا روح المبينتي مزاه تيليت كجابي تفين ينتي أتكاها في فولا كبارو فوتو فادينا تكمان اجتهاد أما نغاتيني زوافيتو kwa kila zuwa tkamaan video areki insha Allah kabaru fotu dini insha Allah. Kabla tukapandeha tafadhali anaro rasa anaro video ti ndeka kwa kila holten kini aboni anareu angana ro mahas kwa kila video mboka anarombo aluha mahas video ndeka tere naro pus manunga angabui arek manunga ngabu fochara kimzuti arek manunga yi tere naro yo anga rehava naro ka mbwahita insha Allah. Safi hadithi nazlobu kan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu izin vulamba mtum sallallahu alayhi wa sallam anvula thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. Mtume sallallahu alayhi wasallam yu irkani ndangahar nangati Qur'an izabkona ngati Mtume sallallahu alayhi wasallam havikoleza tika Qur'an. Safe vulungan Mtume sallallahu alayhi wasallam ze irka bukan ndangahar. Safe yetu izin vulani irkati izin vulamba hol telu ilo kamba ntoktu holo reu tasbabu ndangahar holo ro toktu amena msaada holo ro toktu tatahina almakatibu alladhi yuridu alada holo ilo kamba izin ndevu izin laiboka anihu ndevu nazo ama izin laivanga maisha nazi mila vadki hur izi vanga undevu nazi izi vadki hur فينرويني الناكح الذي يريد العفاف هولو لو كamba izimla nambati tasbaba istu hitri ani dambi nganu zina iz tasbabu izimla nambati amba izimla ngan vadki shast yani kivazao ulakaraze amba izimla ngan dambi nini zina. Wal mujahidu fi sabilillahi ndaka faitel holu ilo kamba izman jitihadi an lalnganrangahar fanu hol mangan madrasa au holu mandan tafki au hol kararo toktu mahazum sada au hol mandam zor ro hol toktu mahazum sada toktu tasbab nranghar tska toktu itaitais safira mahset tska yetu izi annakihu alladhi yuridu alafaf holu ilo kamba izimla nambata sababu imla manga na fusnazma kaza itani uzinzi mana na inu atatska toktu itahitahi holu fanvulain reu ambata sababu mba izi kaza hitenga tinini uzinzi atska toktu itahitahi safetska nyane tur havokabi atska kamsir irzan katsika fama veti viavi bamla nambadi kaza totsika mahari sarfu nizan katsika talalahi have nambadi chahalo have nambadi zan katika fainroini izmtum sallallahu alayhi wasallam anvula kuwa hadith hafana nisni Abu Huraira izin lamba idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa in lam taf'alu takunu fitnatun fil ard wa fasadun 'aridun. Safi izin lamba iskwa misholu lo kamba tiana reu terna nazi ndika dini nazi navini hila zan kanaro amba hanambadi zan kanaro viavi panamba danaro yizi ndika zan kanaro illa taf'alu iskocha tonaro champanamba danaro yiz takun fitnatun basmbwanzari misfitina fil ard antani wa fasadun 'arid mbongo haratiyenga yo wa'id bokanin mtum sallallahu alayhi wasallam safize bokan ranghar kam mtum sallallahu alayhi wasallam vulan karaze zerah bokan ranghar izkwat kam zankat skanyane tu nandena nambad mahar nanzar sarf ko istis mahari amba alwa nambad via basta tahitik au monzantika au kwa kila holu amba hizi
mila nambadi yu andomanatika amba iskati smoye ze andomanatika islamu yu haki nolu antika islamu amba tika iza nambadi kwa kila holu lau kana katizan katika au chafamitika fotkana haremba msuholu au mila nambadi bika hizi tismoye tismarket tismaliz basi tatahitika hizi yu haki naz antika amba tika tokru itaita holu سفير هذا قابي كزاد نتيكا إن شاء الله حديثي لو كامبا نازلو بكاني الترمذي النسائي وابن ماجه رساتك فيديوتي أترها فتك أهريني فلان منتم صلى الله عليه وسلم أن قبارو فتو فديان وجزاكم الله خير والسلام عليكم وإلى اللقاء